sigande do mama den kini halle Allah yi ona barkan cagondi o sarna ko gro sarna garo ndangani Allah garo do nar kuti embira yelli kumbeno di na koy nanti lenki o Pinal TV platon kama Pinal TV plateau be o garni masala be da bari kenni débat politique nyai débat politique son kan kannendi o kemberenga odo o mare nyugo ngarni honne ko ni aga dangani maliga alhala non be no di lenki angana serere yi kirni mana be agatu angara giri na ro yoke be no gondi o cikme maga awakenyo ke hakka o mari nyugo be ga giri o maga yare inshallah sere sankinte eti na sababu kingi karta kusata ba kono babe sura to mo harandanya anga mangari yoke mrenga ake awagolle ke maîtriser mo siri o senkine mari nyugo onatanda assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pinal TV mpainda nga iwa mundana to anke nyimeni koya nambugu minna sila nam alhamdulillah nanke nyimeti gaila nankuni nantiga anga nagani sitie be Pinal télé nogondi mais o sun kankanne galay dawla kitana mogobe nke to Amara Jawara sare debe ngani nomo yerere komininga lenki ko take Nyoro region ambakanoni kendangi halle ngara karangi berabari kenni sharia da karla gore da jamane ke ora sharia ado politique kenyan karla ke ato gani science faculté de sciences juridiques et politiques ora nda kenya kara na auto 2003 na ora 2007 okuni ken promotion Mohamed Karafi bo kendangi aliketa itananu atari conseil nyani nga yerere commune nga geldi 2009 da sino karaginya assemblée nga 2007-2012 nga député go nyono akadna dianda nga nga akiandini akenga na ko bamaran kanendi ngena akiandi to kanendi présentation ala na kwa ko ona tan ngani Amara Jawara akana tunanti ay mega gira ko nom gobe malien nyani nambugu o maga nomo gani de be kingi atu intenya na karan koren da bari agiri karange ke kono hona tunanti politique ni me halle akeni sariya gumenye ara sariya karange da bari ewa nakinyi e kampanga lenko gara gere ke be isa o débat ke me mananga ni ke be débat politique ke kenya assise nationale aro refondation be Mali jama nyungumu be no lenki igo o maga kenga ni transition ni mankonga igara kanu nanti kenna dabare Mali no ndi o da gari nankata wala ngalange kinni o mare musoni ko Kenya kande maga Amara Jawara o ya nga lenki iti assise nationale refondation ke yala akenni mania parce que o kusoni ko ma do mi ke kanne mu ko on tatwa wure mega nebe sila nam anda tonkoni oga wakati be sasa geli hanka kurumba oga ni hanka be no onde kenga beno oga roki hanka kurumba bedi ya kama na assise nationale pour la refondation assise oga nekedi keni jamani lemu wakati yugo jamani imega markutie no onde jamani lemu na khawana minya na tawo na haini jamani ngade ga mo bedi ikum pasanga tu norkutie ni sage bateni oku sage igonu abateni boketa ikungara jamani to mo be jamani marandano be no garo kuma oku kiendi sasa oku do be no ga gemu kiendi jamani gi maga mo be nugo sami nganari iga daga kilebe tu jamani daga mogondi kempeti okubani Mali duna suga ebetu keni assise keni nantagu na masala na hai oga wakati be sasa kundu oga kukuri kenokui asababu nyamani dare ke nogondi sababu kena muni na tui
daga kani ngale kitene ti kilebe ken kana kiti maka sabundi donc assise mana yemeni na ntaru na masala mais masala be gani na haindi o gani mogobe ado sasa esimbana wa koto yego kama angaba koni aken koni assise ana famu wakati ngana ilumwendi assise pit kameta koni ay mengale kabla tana jamani ngaken qili na ni amanya na ti assise parce que assise urenju penya ni ken ureni ya jamani lemme swani takaruna assise nationale jamani lemme swani boketa ngana ti jamani lemme su igoni lutirni ni nanti me ike e gupendi malien be ga gupendi e ken ira kharono kamo yabo ayira kharona di parce na sababu mani malien be no ga mali no gondi anga nyini haranga ma to sa tonge gori me tonge gwano nga anken sondo menda ken khanu misale ndi jamane no gondi syndicat anga na beno ga kharamni o kharamo gonu un tonge gwano un khalentu inte dinagum o dinagum kun khatonge gwano nga kentu inte do anga nyini sere wara to nga masayeke aidu ngali inganati au conseil islamique misale ndi aidu ngala no na nya to sante da no me akengi du ngala no donc ene ke mureni masala ke be ga ta hono ho gani kawoi société anya société civile no gondo ken kiti kiti gabe na société civile no gondo chrétien no ngadi islam no ngadi ho wari be no ngata dina ku ngadi école karamo no docteur sai ho gani tongu kunga no anga ni avocat no kun khato nga no donc asu be asugi du nyini kawonu be no kun so la khairo no assise nationale ke jama masala boketa kenya ni anke ngandu ngaliti tongebe dungare nganga anyi imediate nanti ke tonge oni ke ya lingin sondo meranga ni bo ken sere anga ni ken sere ra kenga masala ke no gondi donc kenya ni gati ni jaman lemus national assise nationale pour la refonte mais keta refonte ke to ngane ke ken jupe parce que ken yana na hikurumba sereke na ho na wa hi go no gondi amasoro anta gurjene de kanu kubenu ga bono keta na kun surondi pour kankati na sigi kharenga qui assise nationale pour la refonte Kenya gingena kendo masala kutuna kinga ko ini malire me bega debe ko renga ado hibe gama gupe no gondi anga ta gora be na tunanti anta kewa ke assise nationale di refondation kebe gama gemu ira ko nanti aga na tawo na je aga ro sabu sira bakari maleno pajuna Kenya na tawo na je na sabu sira kitari nan kata hi kurumba retini kebe ganyano ma sabu sira nga wadwa na alla na nondi yo ke assise nationale ado refondation kebe ko mantenga ni ke Amara Jawara arawa mali baka uga ke kota be de lenkiba sila alai mali baka ke kota ni alai mali baka ke kota ni an sababu misale no yegonwa kiti makasa kundi akiti makasa ku jamane marantega ni hankamanu benu maka misale ndi nga misale gortini kenga famille kini o maremo 92 Musa ankamake akem pankanga kenu ida assise nationale nyaxe nanti sa son taro ona jamane ke hay dungare ndi mo siridi parce que jamane marantenga ni hankama hanabe maka kitebe kama okura ngarnanti daga mo sire boketa akenu sasa kundu olantay daga na election ana hankama kurumba tarundi onga assise nationale tarundi donc assise nationale tarumana ngani be na hinu sege koto yinu benu ganonga ida igara sege 92 ida hinu sege na sege na tibo sasa jamani ngankawa na suro magamo gobe ami sale igwarani hankama hana be ga kenu rani parti bane parti unique nyane
parti ma gabo donc ti sasa kunu par exemple politique qui lenkama pour que be suna sera kita ona parti nu gabo ira kello o yenga oketa assise ngana tawo ke assise ira tawo ni souverain ira sharia ka gore ira Kenya tawo bon anyenga masala nuko iname utwa sharia ka gore na go buke jamane ndi buke gore begano ngana yati ni constitution kenga nonga daga moko bega jamane leme maganga kana daga tikilebe ken sa antenga no woni jamane marandana ken kallenga no woni angana samu anga kawana yanga kata bega kana nguran kama kun su sa antenga ken no woni donc 92 ira assise nationale ke souverain ki rata rundina na sharia ka kurumba bugandi constitution de 25 février 92 Kenya haitadi kengo magakundunga menno ken no gondi président be gataro ngarnti misale be président be gataro wakatinga ken alfanye mais aken manda ke garni ni me comme sino tammi ara to sino kabi kundunga agara ngarnanti daga mogo igara ogara daga mogo no benu utu anga ni yugo wanunga amaika timmi oho akumana atifoke ina jamalle munkari assise nakadi ta kurumba ya kadi ta kurumba mais amaki le kita parce ibenu ngama yakem pankandi gani opposition kunda kaba parce kanuna ti amara troisième mandat ya mundu irakaba donc anda ngar nanti koto yenga ri jamane ndi yakati so pour que jamalle mun sura kena radina na koto ke buno faut que assise national nani po président tegari ken ka manda ke nogon aga kinye manda ke lagarenga aga da groupe yugo tawoni nanti o sharia ka horeke donc jamane maramogo ken ureni jamane maramogo harsa amaramogo masuro foko na sharia no ko na esena illa honne aga ara groupe yugo tawunda wakatinga groupe ke ira gul khore da bari groupe ke Christiani Dabajawara khore da bari mais akota nga wakati nga kadi opposition sorobenu nganta akem pankakedi ti ongana waranga na dabara kana mna troisième mandat nyamundo wenga iraga kontondi bonda ngari o jamane masa angana jatira gelli alfa kaleki manda lagareke jamane masa junga itenga mais itenga kana kiteti kilebe jaman lemu yugono ikanuntenga ikunga kabana donc wateke atoko président kurumba ngarni jaman watunteni toujours amangari bon keta assise nga o atetega ga tenu ibekari ken nogondi aga manda ken nogondi wakati yugo arangar nanti jamani maramogo lantai daga nake kile kama sharia nukunga mailea agati arabarni jamalle mumbugu iti ante abana constitution ate arantanyana ken kama katina dabari ara election dabari wenga donc arani jamani masa solution na weekend keta kumisale yana sababu yi soronga famu no nanti oga wakati be sasa jamane masa fo itenki dia ai tenga ni ki assise maintenant sorobe nuga karanga ingamaduni iga bara ikunti assise ke ikunta rona assise ndi mais ke koni ke ni gani balebe ke balle ure jupenya ni de esino jamane masa aga kunyani hankanga aga hankanga kenu parce nanti jamane nantaka kori marandenga mais marandemba la oke aga konto aga tuwa kunya kamaba ma jamane daga moko nyime o sharia ke o sharia ka gore ke Kenya manyawa aga koni aga hanka kereno ima yaga kitai soro benu gara hanka mutu sasa kumbe nugo imeni sasa kun chef de l'état ke o Asmi Goïta ikun kharafa mun nanti sasa jamane ke mwenyi me antai na jamane ke
natanga kilisiren kinai na wateke to kai pour que wateke nan jare faut que tauna masala kina da bari assise nationale de la refondation mais no ken no gondi a hayniya assise ke masala nyani ida souveri iti malien sunalina masala assise ke no gondi amana ni mani koto ebe gano ngana kile surtout jamani maramo anya keta yonki sa kileo anya karanye kileo anya amangari yerodo président bane ke ga kene hoyenga ho gani golira ke kile asud grève asuda grève donc ça ne va pas faut que tare ke anya tare ke no gondi aha jamani nga ona ke kumya no gondi mani oku aga kun ken no gondi angana karanye kile mutu syndicat no wakati go ya grève na bana angani ni hajunga hoyi o ke tare no gonde hako ina tibo sasa kununga jamani nyime misale ni jamani nyime budget ni kie bo aka kungo kitara keni kie mais aka kuntaga hajunga ke o kento ma kenga kweni aha masala no gonde ala ai bakati masala ngame aka kungana ti kento ma mais jamani maranda no kayugonu na utukusilo tambi kati tampile sine serebane kenga milliard nu hilisiko na ken okunta utu jamani kalsindi na ni ken kalsi like bote sutunu aha ken kanyara kamo ken no ni masala ke assise bana ne ke assise nka tini sasa kundu ken mureni foke ona na kanisi tienda bari serebe ngana fai sharia na muranka kana lagi mogobe kalsi be ngara fai anga kana ndutanga mogobe donc assise na ko docteur Lanya assise na ko docteur Lanya o ya ngai kumenu ka hankanga lenki azimi adi yawa ika o kesuko mante yigara wakati hana koni ida girindi wakati hilandi be mega koni kundu igara girindi keta hilandi ima wakati me kono da hala nanti adaba kitara kirindi ke wakati est-ce que kempeti basi go yi ko leke no gondi ba parti goru be no ga mali no gondi i prentene nan kahiya na assise ke da bari ba silanga tu hanka hanka ngani be hanka musala angana ye jamani mende so toka kiebe ana hanka marnati musala ne pasona musala kiyenye ka wakati be musala ngana kinye kempenga décision kote kunga uti angana ke utu sasa kundo irawo inigara wakati ko nati décembre ke tauna masala ke ada mais ken no gondi jaman lemu comme ikuna muna anya inclusive nye babe sulo voilà be suna lo masala takana lo masala ke ni imadunge ketadi parce que sasa hankamano benu ganonga ikun jaten i famille au cas période de transition on a période d'exception non on dit donc majorité opposition kentano keni kumpa ferlani ikamana ngole kunwe kenya negati yena munda masala kede osunya bane sinon misale ndo nganta période d'exception transition non on dit on a été ke wakati normal non c'est le gars hankandi kunya ni majorité nga do aga hankanga ga maka ibenu nganta ga kuno opposition nye kunga hankam kurosini et puis kenyi miasre on nganta période exceptionnelle no gondi wakati rakutu ou bien la kutunte no gondi on attaque no gondi bon kenya ni angara ngari ikun arti kama na musala nya dabali nanti sasa oni gara wakati ko ni me o mare mu yugonu ibe gangaba ken kote keni ibenu gani hanka ken teke no ikunya hogabeti indani ndara bonani geno wanati jamani mpinga nei oku tarokundi mali daga mo ke li lawli ho hingara koto mo o taagunu wana kuni hingara koto mo o taagunu wana kuni o tu intenti Kenya sababu ndime mali preza hana kenda arasele mahuda bari hikoto
har Maroc do Algérie naga wenga ke Sahrawi wenga ada sele ma ko dabar na awati yara ni fitna ni ga ko ro wenga o tu intenti kenya bo o ko soron ni ti tauna sala senga e me ga kinyo ku ime o ton tadi anga tu ken ko ni hakran to ngai du triniyati ni est-ce que jamana pinya ni may me khabar nyala ou bien may ma khabar nyala bo keta musala ikungara musala be ro hitara sasa kundu ken kanya na sababu jamani lemu kungarni afamu sasa na sedi rabate biteni parce que sere sugadi kani sere se halema wanga se halema bo ken sukama amangari président chef de l'état président anati président faut anati président de la transition sinon anga makensi mandita parce que différence yugo idomena président be Saria Gadariti Kenya ni président de la République en même temps chef de l'état mais Asmi Bego Yemendi chef de l'état nyani ola natini président de la transition mais ola natini président tan sege quoi amangari akin bega asuka mundi jamani na kati na ngemu agule na Kenya maga anda ngare a premier ministre kendi ndakane city après ken kempe nukui parce que be sukadi i hankanye i hakan kempenye ai meketa kembe ga sukamu aranyama runkini ira buga uri marko takoni ken sukama kota so angali akama na parti ingumu mukere akama ni reni wase halema mo se lema una ko yana ti jamane kibaren o sullo domi amana ni mani keta ingama takoni ingama kota koni tibe ida ara palanter nyamni parce que agara kuhri angani masala lema ila eti ni sasa kundu parce que wakati yugo ikuni ga bara imi iti TDR okara masala ngara gananya ti tauna seki ga nyana ti kai chini benu bo anga tu ikuni ga bara daga na imia bo ai ga bara daga na hakarla benu ga sai ke no gon bo nanti lagaruke ikuna daga taru na nyikum pakarla ta ken sare ke kunda kana taru nan dunge sorota nanu hakarla bo awo sasa igara hike buga ure sasa hankaman wara hike buga ure aga kamani selema kem palantere amuni ikun kama gai no ikuni mejatendi igana condition posée nati bo sasa on chage TDR numa o kan kana ngoli masala lema o keda barti kayit no on chagai kem kala nyana ne raka yewira ngani pour que ni futur ni ke woni famille ni ke no ko ni ngamadu ngarna datu ko ni kendi keta kem masala ke golnya kayit no masala ngana uti domi ma agarni sare keta nangemu ko tadi domi bo ken ko ni a ko tene kadina sayena na ken ko taka girindi na ken girindi e puis kunyi mela tayti ni ntakadi ibe ngana tin takadi kendi a ken ngani ga jaman lemunda a hura su danga nanti tongu an ken kallembe ti malimbi an ken kallembe peut-être imampi hitana maka hike no kondi be ga ti malimbi amara jawara akin ni sare agumenya yi oda kuna gara penalty vem paindano nanti ke politique be gani ke awaya ke tukenga atu takadi arasari ya ke kara lenki o yakenga o jamane ke awal limbil lambana limbil lambana ke no kondi o ya hono jamane nga kasere on kaga duta na sanction utu na kuncha ko kamma o mes jamane kamma nani o di kunta be bo yara ken kawaba amara jawara ko me gani sare agumunga sila CEDEAO gara kenoku antrini leke jabu no hiliana antrini leke jabu hana lai Kenya na go trine nanti ese CEDEAO na kawa ni rapero o jamane ke barenga ken jabu ni yabo CEDEAO na kawa ni rapero o jamane ke barenga mania na sababu okui megado kitibatero CEDEAO kaokeri gemokane wadi gemokane nanti o CEDEAO ndi o CEDEAO sharia no no anga tangara kitibatero kahobedi na tangadi donc ana kendi kenga ni la khero anja mane khibarenga aga sharia ke kaoke sharia kilen kama ankawa keni kenoko bon maintenant igara sanction benu igara sanction benu urundo kama
ku gerntenu be no na sago kama bo ku gerntenu ido ku gerntenu kuma ke kamero ho sere gouvernement do CNT joro itiku la tabaka jamane ndi ke makudo ido keno kwani ido ku gerente gara ke sago suro ku kama ke magemu amagemu akama na nya koto yenga jamane kama et puis akama na nya koto yenga CDO emetonge ke kama jamane tananu le mokuni me akama na se akama na CDO ka naka na ti parce que tora gara kero mali kama ntakawa mais keni halle mais no okuma igara ke tora be telongondo ku khrusuku yo maranda no ku ken takawa atakawa parce que o jamane ki akoto e nogondi ali kota tana waro kama ali kota tana wara o kama o ga koto e be nogondi koto e ke hankama be ga feno amma jonge ke kiyendi na do are kalsi koto e investissement kalsi na circuler o jamane ke di o hamao peut-être que soron kilum mangari kondo ngeme garabe krosi gelatete manda hilandi sine sugani anti ni yeru na basu yiriye ngera nge da ken krosi gelatete manda hilandi na li ibeka manda ke bon jamane be ga ken koto e nogoni oku jamane ke awo chance be goy wara wal jabe kita o jamane ke sere mbaka surunga halle mo se don kunya kama no dia odema voilà donc ntoga koto be nogondi c'est en 2012 c'est dans un euro que koto e nogondi parce que président tete ga reno hankabe ganino surat se hankabe ganino awo katinga ilo jamale mo eti faut que tauna masala na bari concertation nationale souveraine faut que kena dabari mais kenda ni c'est dans soro non et konti ayi o sharia ka hore ke constitution be sora sunu ngada abuno agera abuno faut que na kensa gandia ina kensa gandi ken ni golle dabari donc ikatina sora sunuku na sharia ke sa gandi sora sunu ma ken no gondi na liti jonkunde mais maintenant ikun igarari ti jonkunde angana ti sharia ogoni ti sharia ka horeni bo ken sharia ka hore kenti jonkunda gari mogobe an kawa na election organisé na election kiti maka sakundi tampile do bitabani ken nogondi angana gabo tanakate bito ken ni mali constitution da Kenya wajiba kama bo akema kati na kenda bari ken nogondi CDAO da transition prolongée aken to hankandi jamane le munga kama na tino fo konta kuna nsia parce que jamane o masaha fo konta kuna nsia moyentai konto ken nogondi ibe karita warani jamane masa tuzungara kana ngani mogobe jamane masa dalla o jamane masa magarne kundu bo ken CDAO banane ikun digan kane 2012 na gado wara na hokai na mbara okuna tauna masala ke labari asaro dangan timani ibekar nan tauna sino segema sino nyeri labari eke nogondi gema amakisi parce que jamani masaha o wateke galai jarneti kilebe kenna tauna seya ikunga barake ngama ngari ibeka imegada boss sasa kundu ibeka gadaga ke hankama kurumba no yimendi asmi di gouvernement kunda famu nanti tanke ke taguna masala nga madabaria malinta jarni boken no gondi sedia o soronga na sagena ku gerente no mutuna sabun soron kama wenga otini rotonya ai irotonya parce que koto ida ko ipase kuba igara sa obeno kama kun khabaka ibaka na naga se lemma ko dabari do jamare tanai gale no yerti jamane wara te kunta baka we nga tu ira koto lidi lenki o ya ngai jama nyungumenga onati transition hukumu no wandi asimi ko ita ada gouvernement yi manke utu kenga ni shogel ko kala maiga akini parti nkirse wai harandani a popularité ngabe ngamani lenki soro yugonu wa ina tiga mali no wandi igonu harandani gamadunge me o ya ngai
opposition ke meno gondi parti politique ni gono wati nanti shogel rantai golle ke daban ange na mani famu kende c'est là politicien nu anga to jamani mara ni politique ni mi akale politicien ni kunya golle ni na jamani mara politicien benuga kamana hokuni shogel dangani ke nuku kenna o wati kore go o kumalienu isasa kenta kumanche go ani kenga kenta kumanche go ani kenga wati keni mani nam gani serengana ware sigirabe inta kama haini agala est-ce que sigira ke golle aga ware sigira be se yoke ka kamana yoke ke haga balanta haka ngarni misale gorti ka gani ngoyu wasu amar la to mo sel angani lemu tamingana yoga se me akani kurukuru ngano kurukuru kharle me ngano naburu kungano ngano sore ke ngano ngano angani ni yu kabumeke akenya ni remuntu atnati ke hotuko ne igwano munye be ngakenda ngani in khawana ka kurukuru na khariya ken ana khariya ken akella waken jere ken mureni na sire utuna wara yoke ndagala yoke be jere araga yoke be hakka bo aka manga makati na yoke ke haga anta kama haina na kenyi me haina angana kelliti shogel no kunga sasa shogel heo sere igwa mutina ngare premier ministre on maintenant trine ngani be sasa kunu jamani na kumenya Allah gonira shogel arakenya arakero akenya walja kutaki aganyano sasa onta kana shogel ime hayina nti shogel o kana haya aga kama na golle be rabari eso a golle ke kama na jamani akamana jamani nya demana na kilisire mutu uba anta kama na ken na demana kilisire mutu bon surtout jamani nga koto be no gondi o ga wakati be onta wakati neheri wakati karabante yen an qawa be sunan kana nya ko soldani shogel ngana yiti ni hari ya kontono on khawana dema o ta kana tauna tinona hai ambona maga angara bona maganti malini bato bane capitaine nga kenga kama na bato urni anke ni susandana ni bato nga hingara khoto ange ngara bara capitaine ndo bato nga nay me we ngangi an khana dema no ku ange ngana tino na hai ni awe nga geme bato kenga nay yole we nga ange ngaki sini anta kisini donc shogel mpina kundwa donc politicien benua kama na digamun koni nanti anta soro kapame we ala ba be sulato ndido be sulato ni be ayi kun kama igon na tambo tugayi anka afa arono ke ala na rono ke nyoke bane suna ngana nya malimpinga nai kun soro bana ni ngana le na shogel ngari ko ta suna ngana ngari we ngari portu mu tienna ko na ngana chino ko hakhirla mali tomu wakati go oku ta kenya di mais sasa o ta kenya ntadi mo ku gara famu mo gobe ke kilere ke ka ampa khirlanunga ke ani demandinga mena ndaga tagu arajonunga aruna sani junanga na alakatu keni go no spo kutesu yola o ga nuko be sasa o hajunta kenya kinga ko ni seren kana aran ko nenga na gaja tongo ngana ko ne maga na tongo ke uzana kine harana nyanga ntamunda haranga tamunda eo kimrenga o ya ngai jamana koto sele onda sanction to bako kama ngaro kama ya ka kinta koto o me jamana ke no gondi suru ana nonga kun kasiginte ngati ya ike me bane jibanya mpaguta idi kore ige na malina abure ngutu na nya dundu maganga eo kun kama no ka awa jamana chigini ni ba kenta jamana sigini anta jamana sigini kenya ni on kawa na nyagali on khana nyagali malion na khana nyagali gollebi o kitika kore justice na kamane be dabari non khana nyagali parce que suna be ganyodi ken suna malato kutampile sine no on geli démocratie président kunari sine sous président be ngana gilanga nyini ken soro anga nyini e sere bane da milliard nu karagi milliard nu tami kellai
e docteur la nu mani mi ala école kanu mani mi dabar no ala barrage nu mani mi sigini sere bane oran ke jamani misigene sere bane na ke mutu ana tagu tay ana kan khobo Canada ana kan khobo France ana kan khobo jamani be gali ngarangani et puis arban tabaka voilà donc c'est là nti ku président benogeli démocratie président ku nari anyang ora ngari président su mandano ku nogondi parce que presque suda mandano hili dabari suno tami ke nogondi anga ngali sere bane na milliard nu karagi fayi jamane kalsindi oyenga mandanga na nyime ho sharia anta gilidi bate ho donc enda poto eleti jamane nogondi bo kun kalsunuga président kusu mandano kuira soronda kunda bari imarage mais pour ta vérificateur général en kawanonga vérificateur général di ani rapport da bari mais rapport ngamay kaman hanka kitatibe jamani marana na Kenya na nyamaru kinanti karakal sike ka wurdi bade soro benu gararaga justice karaga golenda bari parce que jamani maranda na nyani le premier magistrat juge hana na sharia kuto jamalo no mena ga sira maga torke na Kenya na Kenya ma nyamaru kini nanti na ina dossier ndengi dagara ngawenga atoko kilene que donc dossier no kuto armoire no woni vérificateur rapport no ko awo maka combien de rapport ngara bari asaka yukemberenga o yarenga isasa asimi goita ado gouvernement iwa munda na transition ke nanti honka hay kengo halana jamu aba jamu aha aga kamana nkoni mo be sasa kundu akoni right ke na hokai na hobugai ho ni bakenta ka doga no ko be otin na hokai ke foko ndaga tabuna masala ke assise nationale de la réforme Kenya la na bakati kenga na hokai adiga me koni nuni gela nanya hoga ka kapai anke la na wakati mali me proposer ne en tant que juriste nke ngana ya wakati be proposer ne nke ibeka mandani ngana ni me 2023 5 ans angana ti me kenga tanauti kenga aussi ne à peu près voilà nke 2023 ibeka na gemundi élection la transition a continué na constitution o sharia ka oreke na kenyilla na ke mo gonsurondi na élection dabari président ko mana daga atare na daga gemu ibeka ngani sinon karagi kan kawale wakati ok o ya ngai nanti gelli kesu gana kata dabar ni dabar mo gondi nantan kawa sare neti mali kurumbai ancha kontenga kenga ba nsa kontenga kenga kangangai ke tare ngamara ba ti mo ngana suro mali kurumba diga mentano de parce que mali kurumba diga me juku be o gan khawana otu daga kilebo gan khawana na utu asu diga me koni tare ke yadi tare ke o sirinya ngamada ba daga mpaju mali tara ba non daga mali kurumba marukuma antakitene o ata manchenu ngano kiti kutano ko yakuni ga kamana oga maya mira na sorobe nura ora gene sorobe wala ragene kunga kamana lagi kena ta kuma chin keni ngati inti kiti kutano koni kun koni da jike da jikero odi nanti sapeale mais pour que kun ka goleke na hanka kita foke tare kena dabari pour que sharia no benuga ikun goleke ka nyana igolu kudangani taruntonga kun su masala di daga mogo isu koni tare ke adi donc hike foko ndaga tare ke ibenuga bara ilia malimpinye ni galia onda katareke ibega magana konino anna konino gemme oro sahaba be ngana bunonga kenna nyama likurma limo sirenga amara jawara o mundana tu anke nga soni kenya nanga me anna kanu mani me konnoa nge na kanne be konni lingala nsare kongo anga lingala konni parce que angara kanne be konni angara ken sugudo kombo anga ken ngake mo komo sire alingala koni nga tuwa ngane français ana ken kara nga soni ngane koni ken napa bankane nga abamara kane koni ken mali kane bon keta anglais do arabe ken koni nda kun kharanga kuntu honni voilà amara jawara ankiri halle platon kama saro bijabugo emission di alla wa alli manano yogo ko ni sabu jamane no gondi jamane balle penal tv soronga ina pai sila
vraiment khirne ke linginda donc nga ku inde jongana fondation Damangile Jawara président Baba Jawara ado conseil d'administration sous senge men secrétaire général qui fondation ma khana kunyi nga jamane parler nga Fatou Jambo fondation Jambo qui présidenti nga ken ku ine jamane parler aga Philadelphie bon ken dangi halle ganin to le ma ado nga taybetu iga suninkaru munda ni sukuini onange nyetiga ona do unyanga nani et puis besu na khirnde ngara soninkonga na khirnde ngara soninkonga na kati na ndema ki ando ke masala le mawo ena ano dambeke osoninkonga kana degene kanya awo bakasa mindi awa ko ini ga jamani no nanti jaga o ga eti imbinunga o ga honetu takeo magadi wala donc yani magana na kiyande Amara Jawara oda ankiri anda kirinde nyimi o nyagali o seo angara kubenu koni nke aro kubenu go hayni igo teringana ira hoga be fama di sabu ke Assise Nationale Radio Fondation serga be ana nonga soni nke yi o ganta wuretu aga ko ne kanno be no di tuwa kan ado bamara kan anga ma famu anan no kursamuna ka o me serenga na ko no daga o me kanendi ona famu ya kitadi kubenu gadi hajo ngara no o hay o daga no ari nagati ya kado do gote na wakati tanako inshallah